Anica Cvetnič Dimitrov. Larva v mene. V te zakotke negde v mene čuči drugi čovek. Dudi i čaka. Koji čaka? Morti ne tere drugo nadohajajoče vrijeme, nekakav znak, glas znotrine, da ga zbudi. I ko je onda? Morti z dolgoletnejše larvečko meče zide pilek, šar, bijeg. Vsi ga budu gledali, pleskali mu, videli kak se igra s vetrom i soncom, s dišečijem cvijetjem. Preprhava s cvijeta na cvijet, sem na oku jen jedini dan. Zutra ga više ne bo. Pak se bo zamotal v tenke niti pavčine, zvozlo i zaspo. Pak bo larvačko meča, speča, v mene ostala.